Nyama, uli jani suwed nyemerin yeh nah. Adik itu, manut pustaka Siwagama, rikala pulau Jawane durung enteg, ide betara siwa ni tahang para dewatane, mangda munggal muncuk gunung Mahameru ni. Sesampune meging sering Jawa, wenten brahmana saking jagat India sane sareng rauh, mepesengan dang yang teken wuwung. Ide tedun ring luanan tukad suke yatnyani. Irike ide ngerayunang mekudang-kudang woh-wohan. Tur kulitnya ni kekutang ring tukade membah. Lianan punike ide taler nganyudang sisan woh-wohani ring tukade melarapan dontuh. Sane pinih kaon, ide dang yang teken wuwung mewarih miwah mekoratan ring tukade. Kewentenan tukade sane cemer keuningin oleh ide betara Iswara. Raris antuk kesaktian idane, tukade sane cemer tur kotor kepastu mangde mewali malih ngeruruh sang sane nyemerin. Nike mawinan ide dang yang teken wuwung kelurug antuk toyan tukad kotor sani cemerin ide. Santukan uning ring angge iwang, ide raris nunas pengampura ring ide betara Iswara, tur nunas pediksan. Duk punike ide betara Iswara ngenikain, mangde pare janane ring jagate, pemekas brahmanane, mangde nenten nyemerin toya. Santukan ring toyane sane membah, sujatin nyane ide betari gangge kantun mepice amerte keuripan iriki ring jagate. Ide nenten dados kecemerin antuk lu. Wareh napi malih kotoran saking anak mekoratan. Ne ane ngeranayang uli jani ira getu sing dadi buen nyemerin toye tur tukad kanti segara. Apang tu sing pocol ada World Water Forum ada nge di Bali. Apang sing nirdon ira ke kesengguh maagama tirte.